sofrimos como mozos e mozas políticas que nos rouban o futuro e nos condenan. Temos que fomentar o autoemprego e buscar outros modelos de economía social como cooperativas e microempresas que nos den solución ao paro e á migración que sofrimos. Unha boa formación é imprescindível para el. Implantaremos bolsas para a formación e o fomento da creatividade. Melloraremos a coordinación entre os centros educativos e o padroado Beiramar e crearemos novas ferramentas que nos permitan un traballo digno e de calidade. É fundamental manternos comunicados e buscar novas e mellores maneiras de asociarnos, coordinándonos de maneira eficiente, creando espazos para o asociacionismo, locais de ensaio ou novas alternativas de ocio nocturnas. É o que nos definirá como mocidade que somos.